Runmawi TV clear tu te chibai ve kule sila Lalthanpuii kania Chanchinthar lo ngai thlang u ama sain chanchin langsa zualte ZPM party in dampabial by election ata na campaign kharna hun reiek bazara anbua sayavu in khan home minister puke sabdangan sarkar dau polnge sarkar lamchang hei kan buk tura chu ani ti in sarkar lamchang thlan theina hun remchanga sarkar choi om tu bial ni turin dampabial mi puite asom November ni som pakha sang ni som ni panga dampabial by election nei tura vote thak thei to phun November ni som pakha sang ni som ni panga tlaidar lia changa charle ta darkar somli paria chung chu campaign the ani tolova naktuk November ni kwa sang ni som ni panga tlaidar li thleng chau campaign the na hun na to railway sector ta na masona lian tak tur Prime Minister Narendra Modi chuan vu in khan Varanasi atangin Vande Bharat Express Lalthanpuii a flag off a ramchhung mun poimote athun zomani tuna chanchin kim changzokin ZPM party in dampabial by election ata na campaign kharna hun reiek bazara anbua sayavu in khan home minister puke sabdangan sarkar dau polnge sarkar lamchang hei kan buk tura chu ani ti in sarkar lamchang thlan theina hun remchanga sarkar choi om tu bial ni turin dampabial mi puite asom puke sabdang achuan dampabial khoshangshang atlona abial mi puiten lu an sun to a opposition bial ni zui zel tha an ti to lo thu an lo soi to thin ne soin sarkar lamchang ni narem changa man an du thu te an lo soi ni in a soya hei hi bial mi puiten an bial tu MLA chatwan rampan ta pulerin tlwanga sailo an phasan na nilovin a thanhem ngai na inra a chhuana ata na changkai turnia an ngai thu an lo soi thin ni in a soibok politics sakal phungthar apiang tonia soin ramsiam turin sumale the hi masona dik ani lo kan ti ani puke sabdanga chuana ti a belpuma fi pe a ZPM member thar sang ni jasari vel an nei ne soin belmi puite alumpui thu asoya tuntar ma kumthum ala oma in io sarkar tirnuam in thlan thiam ka bai se ati bokani puke sabdanga chuan dampabel tu MLA chatwan rampan ta pulelrin tlwanga sailo chungchang soin hausa voili ro kan rel Hauhnar inzirmi thusoi thiam mihuai sen arin thusoi ve mai ngai lo ani ati a house chunga hnial ngam lova apona hnial le si angkha adu ve ka ring lo reng ati bok reiek a ZPM party campaign kharna hian minister pulel thansanga le aizo south 3 bel tu MLA pi beril van sangi te po telin thu an soi bok ani November ni som pakha sang ni som ni panga dampabial by election nei tura vote thak thei to phu November ni som pakha sang ni som ni panga tlaidar lia changa charle ta darkar somli paria chung chu campaign the ani tolova naktuk November ni kwa sang ni som ni panga tlaidar li thleng chau campaign the na hun to naktuk pathian ni tlaidar lia changchuan dampabial pon lama changa campaign tura dampabial kalte chu dampabial vote nei ani lo chuan dampabial an chhuasan vek angai to don campaign thei hun atop huna chuan party le candidate tan aurin man phal ani tolova electronic media social media le atlukpui dangte a in thlan kai hnoi mi puiri rusuk thlek ti danglam thei thil te tarlan le ti chwa phal ani to don lo bok naktuk tlaidar lia changa vote thak thei hun top thleng darkar somni pariat chung chu flying squad static surveillance team le adang 10 dan bo chhana aom le omlo anvil reng do na bial chung an fan kwal ba ka media certification and monitoring committee MCMC in media le social media ti anvil reng bokang dampabial by election lo tura general observer pu MT Reju Hovin mamita vu in khan he in thana polling personnel te duty dan tur khol manga in thlarfel nan hunung ber nei ani polling personnel te chu du sakbik omlovin khol mangin an duty na tur thlar fel ani a hei hi in thlanfel file le thiang hima om theina ata na mhalak na poimo ani thu election official te chuan an soi polling personnel te duty na tur thlar fel na hunung bera hian district election officer puke laltlom lova returning officer pumal somzwala election officer pulel nunfela chong thu ba ka election nodal officer dangte po an tel ani Central Wai Metro 210 Mizoram chak lak luna kongpui sarang le vai reng tin kar kong chu vo in khan tlo in asiam that na tho lai tian enfia PWD changin SE EE le SGO te ba ka he kong encol tu NHIDCL how tu te le an hnuaya contractor te an tel bok
NHIDCL le anwai contractor te chuan an tho mek le an matsop te central wai me shwai tu te chu lo shilin manrolak lu le thil dang har satna an to te an lo shil boka central wai me shwai tu te chuan har satna an nei te an hena thlen zel tura shilin kongsia meka thataka an tho pui tur thu an shilani central wai me shwai tu te hian sai rang le kon pui inkar kongchha siam thatu tur contractor te chu an na tho hun chunga thatak le lung oi thak taka thokzo man ngei turin an cha a an na tho dan an enjui zel tur thu le monitoring a tan thil soi ho zung ol samnan le na tho dan tarlan na turin NHIDCL contractor te le central wai me shwai tu ten ra man siam an tumbok central wai me president pu arlel ngeta chuan thataka kanin shil hnuwa po angai reng alani ani chuan kan rama na thok tur hian midang lo lu ro se nangni chuan milo ho san to ro u kan ti hun te po umlawang ti a soi theilo ati bok ani Mizoram Cooperative Apex Bank Limited le Common Service Center CSC E-Governance Services India Limited in Vuin Khan Thokhau Turin Thu An Thlung Apex Bank le CSC E-Governance Services Thoho na tur thu thlunga hian Apex Bank IO in Chief Executive Officer pu Lalthanpuii le CSC IO in Principal Consultant Regional Office Guwahati pu Mohammed Aziz Uddin ten ming an ziaka Apex Bank noya business correspondent chu CSC lam hian anen kol to do na ni he thoho na thuthlung he business correspondent tamjok nei theina turle hingtlang kil khor thlenga bank inzar pharna manrwa ani do ni in Apex Bank ho tu te chuan an soya Apex Bank tan rabithar poi mo takani antibok Mizo nam thuam in bela mizo nam lam tibor bang zonga lam entir social media lama darmek chungchanga Republic Veng Thlang Local Council le branch wai me in thuchwa in tom siamin hei an veng chunga thil thleng ani thu le mizo nam lam tibor bang tu te an dem thu an tar lang Republic Veng Thlang Local Council le branch YMA chuan he thil hi an veng chunga November ni sari sangni somni panga a Red Bull Aizol Tlang Ruam Urban Downhill Racing nei na hmuna thil thleng ani thu soin an shat pui lo thil ani thu an soya hetiang thil an veng chunga thleng chu poi an ti thu le za thak an ti thu soin hetiang thil ti tu te an dem thu an thu chwa chuan an tar lang ani he thil thleng chungchanga hian Mizo Cultural Organization MCO General Headquarters pu in thu chwa siam ngalin namro lu namzia rang ti borban na ani thu le ati tu te an dem thu an tar langa Mizo mi pui hne na ngai dam dil turin an phut bok Art and Culture Department pu in he thil thleng chungchanga hian shatir na ti chhuakin Mizo namlam ti borbang zonga lam entir live video dar mek chungchanga malak an tum thu an tar langa ni Mizo Culture Artist Association MCAA pu in he thil thleng chungchanga hian na takin ma an lak tur thu thu chwa siama tar langin thunei tu te malak na an thlop zel tur thu an tar lang bok ZPM Party President Pulel Lian Sotan kan sarkar kumhni na akal mek laya kan lom na berchu eiruk na laka kan minister le MLA zinga minghiaw pakhatma an omlo hi ani ati Vuin Khan Aizol Press la pa thuthar thedar tu te komin he thu hi ZPM Party President chuan soya antum angein eiruk omlo na langtlang sarkar an siamek nia asya thu soin an sarkar to chungin theitop an chwa zara Mizoram le Mizo mi pui tan po thil thatam tak an ti to ti soin mi pui du khop an tlin lo na lai ti po a ti ero asya thu asoi ZPM President chuan dampabiala by election na ZPM candidate pu Vanlalchhuangi lo vote cheu turin dampabial mi pui te angena kan campaign dana mi mal le pol sang le party dang teril rutina zong emo mitimim zong emo pu in kan shat lo hlanin kan lo ommai theya chutyang ti alo omani chuan sha thiamna kan dilani hatibok MPCC Treasurer Dr. Lelmel Somanga kan dampabial mi puiten Mizoram tan thilro pui tak anlo ti to chin nia soin kumsang kha zakwa somriat pathuma pulian swama Congress candidate chu by election na an thlantlina wangin kumsang kha zakwa somriat pali a Congress sarkar alo pianga ti a Congress sarkar chuan kumsang kha zakwa somriat paruka Mizoram a remna le moana ngel nget tak asiam thei phani in asoi Vuin Khan Aizol Press la pa thuthar thedar tu te komin he thu hi MPCC Treasurer chuan soya Mizoram in tun thlenga remna le moana neya Ramralmawang ani thei chanchu dampabial mi puin kumsang kha zakwa somriat pathuma Congress candidate pulian swama an lo thlantlin wangni in asoyani MPCC Treasurer chuan Mizoram sarkar chu anin tiamna ading hnetlova puin Zoram mi pui kan rum pha mek ati a
MNF sarkara po mipui an room nia soin kan re thei pha zwal na sa hle ati Congress Party chu anin tiam na ading nge thin nia soin Dr. Lalmalsawma chuan heng thil te shereng chungle kumsang ni somni paria drill ru anei tel chungin intiam na ading nge thin sarkar alo pian thei nan le dot le thudik chan ve manga mipui ve thlema an to lo nan kan rama dikna alal thei nan by election mang hian dampabial mipui te ma shwai le turin kan nge na ni ati bok dampabiala an la shat ngai lo sumleng wak anasa nia soin MPCC treasurer chuan mipui digna chanvo chu sakna mipui te leitumna athleng me ka ti a dampabial mipui te chu an digna chanvo chu sak an ni lo na tura lo inveng hima Congress candidate lo vote cheu turin asomani dampabial by election lo tura MNF candidate Dr. Lalthanpuii thlantlin ani chuan kumsang ni somni paruka state level biju festival ro pui taksil suria an bua sai tur thu asoi Silsuri a campaign kharna a he thu he Dr. Lalthanpuii chuan soya Silsuri ba ka dampabial pumpu in an soi tamber chu health sector lama harsatna an to thu ani thu soin hemikunga an harsatna su kyang turahma alak tur thu soin bial chunga health department staff in dailo na phushuk dan ngai to ani anga nurse le health worker umlo na afan mangin emo kongdangin emo kan ngai to nga lang atibok Dr. Lalthanpuii chuan MNF in Mizoram a cheng namshang shangte ayan shang ngai lo nia soin Mizoram Chief Minister Berin namle nam inkara in muthiam lo na thlen thei thu dik tok lo Silsuri mipui te ma a asoi kha apoi hle ati a MNF le India in rem na thuthlunga po namtlem jok te humhim na tura chuang veka kan Chief Minister in ashilo hi thil makta kan ti in MNF sarkar na hnuaya Mizoram namtlem jok te an him thu asoi Mami District, Aspirational District ani na chu mangchangkaya dampabial chunga kongshang shanga maso na hailu atum thu po Dr. Lalthanpuii chuan soya hi kan soi satlia lova a theidan kung kan shia a chakta kamala kan tumani atibok MNF treasurer Pulel Ruat Kiman ZPM sarkar chu buai tak ramkai shwai kunga kalngai na shelova puin thuron petule khalngil tu tha an mamoni in asoya dampabiala MNF candidate Dr. Lalthanpuii chu opposition MLA chatak le sarkar fin chwa tu chatak ani don ni in asoi Aizol press lapa thuthar theder tu te komin he thu hi vuin khan MNF treasurer chuan asoya ZPM sarkar hian ramle nam himna an ngai saklo hle ti in he sarkar a hian nationalism in kalsan le ngai tha a hlo ati a kan nam ahim lova nationalism tungding le turin MNF arsilian hi hausa a thut a chulani ati Pulerwat ki machuan tlin duluat awanga danding lai te poisa lova ZPM party ho tu te chu apu a anin soifiana te po ECI lamin an pomsak lauti shiatani ti in hetianga ZPM te an chet lai MNF campaigner te a soisel tur omve lo hi alomom kan ti hle atibok Dr. Lalthanpuii chu ton shia tam tak nei to mithiam state sum mai ni lova central fund ne na tangkopa development soi chhuak thei tur nia soin sang taka ne na an chan nge an be se thu Pulerwat ki machuan soya ZPM sarkar kaldan enin kumsang ni somni pariat in thana chuan MNF in sarkar na an changle don ti achiang ni in asoi bokani BJP Mizoram State President Dr. Babie chuan dampabial by election na mathlir nei chaber party chu BJP nia soin tun angtluka dampabial din chhuana tura hun tha umlo ni in asoi Chuazol khwa an party meeting ne na anin komna he thu hi Dr. Babie chwa chuan soya dampabial mi luta samhet lo chu dampabial melma an ni theinia soin bial mi puin vote tur diktak an vote theina tura chanla turin na cha a party dangten sumle pai an machuan ani mai theya keini ero chuan development hi kan thupui ani atibok BJP Mizoram State President chuan lal iswa local le ma jong chu ramsiam nan politics hi kan mamolian ber ani rengdon ti in politics hyanglim le dai reizo keini BJP party ti chuan kan nei angai ti a BJP a ngeta Mizoram masona tura theitop chwa turin an party mi ti chu asom bokani MNF President Puzoram Thangan dampabial MNF candidate Dr. Lalthanpuii chu fakwak po ngai shanlo lekha thiam kaushan mi zirlai pol shwai tu hlui le politics saton shia tam tak nei le minister aloni to na a sun huro pui tam tak lo hnu chhia to ani thu asoi MNF party in dampabial by election atana campaign kharna hun rei ek le west phailing an bua saya he tu hi in khan MNF president chuan soya MNF candidate chu party dang candidate ne na buk chuan chepa le washit angvel an ni ti in lo thlang tling ula inin chhir lo tul tulang ati
Mizoram thanga chuan ZPM sarkar hian an term hi an hmangzo angem ti hi ngai tua tham fe a ti in thlan lia chuan an pil wangwanga nga ti a longpil me ka hian lo chuang reng suang cheu ram nei tu kan ni na chabi po Delhi lama an zu shal daya Zoram mi pui nan hua a Chanchinthar te nan ho ma kan sarkar le vele kan siam thale don ani ati bok Zoram pon chanchin lo ngai thlak chhun zo mang u Railway sector atan masona lian tak tur Prime Minister Narendra Modi chuan vu in Khan Varanasi atangin Vande Bharat Express rail thar pali a flag off a ramchhung mun poimote a thun zo mang Vande Bharat Express rail thar hi Banaras atanga Khajuraho Lucknow atanga Sarahanpur Firozpur atanga Delhi le Ernakulam atanga Bengaluru inkara atlando na khopuilian shang inkara zinhun na satakati tlem ani awangin heng rail te hian regional mobility ati chakanga tourism ati punganga rampuma economy activity apui bokang Banaras atanga Khajuraho Vande Bharat hian hekung puya hian direct connectivity asiam dona tuna special train plan mek te ne na khai khin chuan darkar hilem ni somli vel hum him dona ni Banaras atanga Khajuraho Vande Bharat Express hian India rama sakhwa le nun phung hun zaum tak chen khat a thlun zom dona Varanasi Prayagraj Chitrakoot le Khajuraho te po a thlun zom dona ni he in zom na hian sakhwa le nun phung lama tourism ati chakmai ba ka khwajin titan UNESCO World Heritage Site Khajuraho panna kong chaktak tunlai le nuam tak asiam sakdon ani Lucknow atanga Sarahanpur inkar hi Vande Bharat hian darkar sarilem ni somli panga vel chungin azin theidona darkar khatvel zet hun ahum him theidona ni Central le Western Uttar Pradesh wamchunga khopui inkara zinkong olsam le rangzo ka kalpui ani awangin he service hian connectivity le regional development ti changtlun na kunga munpoi mo tak achang dona hemi kunga hian Firozpur changa Delhi Vande Bharat hi rail tlan chakber ani dona darkar rukle mi somni chung chawin atlan zowang Firozpur changa Delhi Vande Bharat Express hian ram khopui le Punjab khopui poimo Firozpur Bathinda le Patiala te inkara inzomna ati chakdon ani he rail hian sumdona khwaljin le nathona tura ti chakdona ramribia la te socio-economic masona athlendon ba ka rampum hwa market ne na inzomna na sazo ka siam dona ne India khotlang lama chuan Ernakulam atanga Bengaluru Vande Bharat hian darkar ni chuanga tinyam dona darkar ya lemni somli chungin atlan zo theidona ne Ernakulam atanga Bengaluru Vande Bharat Express hian IT le sumdona mun puilian tak athun zom dona professional zirlai le khwajin titan zin chhuana kong ol samjok le nuamjok apedona he kong pui hian Kerala Tamil Nadu le Karnataka inkara economy activity le tourism na sajok asiam dona regional growth le thohona ati chakdona ne Assam ko pui chei moi na tura malak na lian ber Guwahati Gateway River Terminal le Brahmaputra River Front te chu ni Min Khan Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan ahong Smart City Mission Nwaya Kor Zathum Somni Pasari Chuangman ani a project pani hian Brahmaputra Luikam chu culture le tourism destination nung taka achantir dona Ahmedabad Sabarmati Riverfront le Mumbai Gateway of India angche ani kilometer point pakhat pani ase Guwahati Riverfront a hian Assam culture heritage hau tak lom na tur gateway pasari design moi tak siamani a musical installation open recreational zone le walking plaza te po aombok Luikama Park zautak parking facility big public utility area viewing deck le culture exhibition le mipui inkhom na munrat sa te po aombok design na thil omzongzong hian Assam identity alantira indigenous musical instrument le traditional motif achanga historical element thlengin alantira ni Riverfront hi Gateway Inland Water Terminal ani a hi Zanlamaluya zinte Sagarmala Tourism Circuit Nwaya Tourist Cruise te le nakin loka Brahmaputra ne na inzom Raj Bhavan le mun hui dangte inzom khom na tur boarding point ber ani ang New York mayoral in thana Joshan Mambani in hena achan na chuan soizui alalho le zela social media a akai hnoi post adar zela wangin USA Music Magazine stiragam chuan kumsang ni som pasaria Mambania email thon chu a share ani Maila Mambani hian stiragam chu alathar salam ti chu share turina nge na Mambani chuan hela hi America rama Muslim mi pare ruput mangle enghlauna nge aton ti le engwangin nge ti ani thu azia kani March sangni som pasaria Maila andon chan na a
Stiragam chuan apologize asiama mel chu an miss ti asoi Passion of the West din tu Jeff West ne na mail thon angche screenshot angche hi social media po share ni bok mambani hian ne na achan hnuwa a repla te chu a viral ta hle a hemi ma hian campaign lai hian hladang na ni ti chu alo viral to a mambani rapper angin Mr Cardamom ti mingpu in hla ati chhuaka stage online du makale play line ne na thu asoina Bollywood music amangai zia alantir hialani kumsang ni sompasaria ahla salama mambani chuan Holy Land 5 mi panga chu kumsang ni pariata Palestinian fear fiak pol Hamas ne na dollar magtadoi sompani chuang thotua thiamlo chantirani thuwa soya mambani repal hadang mi puizing a hian kumsang ni sompanga a single ti chhuama sakber kanda po atela roti emo chapati emo choi moina ani Democratic nominee Zoshan Mambani chuan November nilia New York mayoral in Lalthanpuii na ya ne na ro pui takatsanga Trump pathlop government Louis Andrew Cuomo independent candidate le Republican candidate Curtis Liwa ten hein ne na achang Mambani hian history asiam ti asia a New York City mayor a Indian American masaber New York City a immigrant mayor masaber New York City a Muslim mayor masaber New York City a South Asian mayor masaber le kumzabi chuang chunga kho pui mayor no pangber ni na te anei me kani achak nu hian a transition co-chair tur me se panga ti chu a in me sha tira transition team a hian deputy mayor Louis Maria Torres Springer le Melanie Herzog FTC chair Louis Lina Khan le United Way of New York City CEO Grace Bunila te antel heti la hian mambani hian hena achan nuwa outing masaber chu US Representative Alexandria Ocasio-Cortez ne Nepalese restaurant pakhat Lali Guras Bistro ani hunoi tak chun chu US President Donald Trump chuan tuna New York khopui mayor ta na thanthar Zoshan Mambani chu communist lunatic ani ti in asoi fo china tuna chuan New York thatna tura Mambani pui atum thu asoi wangin adin mun atine mai thayani ma se Mambani hian hena achan hnuwa thinrim takin thu asoi wangin bulchan chalo ani thu asoi bok chamcha New York City mayor ta na thantin chu amamo tamtak apom do na wangin atana chale turani atibok khati zong kha Chanchinthar kampwan theite ani e